Özgürce dışarıda şarkı söyleyebilmek. Semin Gurbani buna pek alışık değil. همش الان من تپش قلب دارم باور میکنید فکر میکنم الان پلیس میاد و میگه چه غلطی deri میکنی اینجا. İran Azerilerinden olan müzisyen Semin Gurbani Azerice şarkılar seslendiriyor. Ünlü müzisyenlerle dünyanın pek çok yerinde sahne almış. Kendi ülkesi hariç. Zira İran rejimi ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle kadınların sahneye çıkmasına izin vermiyor. Bu yüzden zor bir karar vererek ülkesini terk etti. بزرگترین دلیلی که من تصمیم به مهاجرت گرفتم، البته ما تصمیم به مهاجرت گرفتیم، شرایط سخت ایران و نداشتن یک زندگی عادی. اما دیگه این اواخر سخت‌تر شد واقعا. این شرایط این اواخری که ایجاد شد برای جامعه، برای مردم ایران، برای مهسا امینی hiç kez حال آواز خوندن نداشت. İki İranlı sanatçıyla beraber bir burs sayesinde Almanya'ya taşındılar. این بورس در قدم اول تنها کمک مالی است. شرایطش این است که هنرمندایی اگر از ایران مثال بگیریم هنرمندایی که زیر تهدید هستند و جانشان در خطر است در کشور خودشان ما تلاش میکنیم که برای اونا حداقل توسط ازی بورسیه یک چانسی را برآورده بسازیم که هم بتونن اونها از خطری که برشان مواجه است نجات بیافند و در پهلوی از او هم بتوانند کارهای هنری خود را که در کشور خود پیش برده نمیتوانند در آلمان و اروپا پیش ببرند. Yeni bir ülkede her şeye yeniden başlamak pek kolay değil. Ancak Semin Gurbani yakaladığı bu fırsata minnettar. کلا من خیلی آدم امیدواریم چون اگه امیدوار نبودم هیچ وقت دوام نمی آوردم توی ایران. میدونم که این یک سال خیلی سخت خواهد گذشت به من. همزمان باید زبان آلمانی بخونم، همزمان باید کار کنم و باید بتونم خودم رو اینجا ثابت کنم. Ancak şimdilik tek isteği kavuştuğu bu özgür hayat sayesinde şarkılarını dilediği gibi haykırabilmek.